before. Ke club ango shida ka bo feche ma won bolo ke shikon bola de bo anu chomo ni bo ade sanke samanta aka mejale. Aka wo drum ne ke mene gbe pa gbe ni esa efemi ni ekewo eko. La je me fe me ji me ni na le ke. Wo ke me PJ for weekend say wo ga me ansho wo yin ke ni bi shimene ne she weekdays ne ka abi akengba me yo. Ekole me pi ni mini amebe no ke ni we fi wo drum ni wo wo pa mi wale. Wo ti ame ko me ko le ni e ka wo fi o ke ila se gbe ko ni wo fence wo ba n shida ke agboji ehan mi ni o feche ma we lele ke ba ke nmene be nmena shi du fota ke be no le be ni wo fi o le da ni o mo shi TV no du fo so ke so wa nwe pa wo ke se ni ke me ni Sunday shan ami ona wo ke shabo ni fe mo ni e ba ogbe no ye ni fe mo ni no wo chon wo jomo ke ha ni bi ni iyano ni egbaja ku gan na ni bi ni o na ga shin ene e ke no aka shule mo ba gan na me lo jino ni wo susu ni wo pa lele nke wa ke be ni fe mo ni me ni boy no mo ji Great Aim Academy ke wa ke keji auto Great Aim Academy se gbe obana me ye Accra post office ni ami ye High Street no John University Thomas High Street no tutu enu wo church ke Enterprise Assurance they say tutu GNO bana Great Aim Academy nke wa keji auto no bi leyin akan shi ni le ni jumu mi agbele ni le no ni jiyan ka yo dri kra bo mo de no ko bi la se mi ni Great Aim Academy okay mi passion and excellency yo na me so lo nke ba ke mama ijara ma ba shira ni kaji yan ijara mba mena no ni yo floto ni machi mashwe ni wo kwabe ni wo ba fe ni wo jino ni me ni ba shan ni shan me ni me oni ba fe ngani ya me ni fe ngani ya me na ni me so lo ni kachi anya ikra mi ijara ma ba shira shikume ko be mo ni kanik fe mo ni ba nyegbe no di nye che ni mienu odi ebi ni ama abo one rasta ni ka ya yin chikra mi ijara ma ba shira. Free admission. Looking for an exceptional school for your little ones? Look no further. Great Aim Academy is thrilled to announce free admission for the upcoming year. Our state-of-the-art of school offers nursery, kindergarten, and primary departments, ensuring a solid educational foundation for your children. Don't miss out on this great opportunity. Contact or walk to Great Aim Academy now to secure your child's place for the upcoming academic year. We look forward to welcoming your little ones into our school community. Great Aim Academy, passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Me can mean share. Bashi chame feni ka me yobe Omashi TV no mada ni shaka shi nyana nye wo twi nyememi inte femini inya yejara imba shirao shi amno ne masumo make ba ka shika jo ke mi yebe Facebook no bo mo de ko no comment no like no share keke shomo ngon ko ni nyanye me ko bele wu ke nyeme ko bele wu aba femini aba fata wo ko ni mena icho wo fe wonye wo femini wo gba isani jake na post ko di post ni na onye me cape bi am timeline no bo no mi shi cape coast bi am dey chame timeline na me run no ni bi cape me ni central region ni ami no jino ni na ni mi to wo fin wo sisu no ka joke mi ye bi bo mo dey no tag me ni me no ba tag kan do yin pa no le on ke fe drop mo o comment like mo ko no share bo no mi shi kan do yin pa no wa ka shi nke mi ni nke bo ye bi ele on ye YouTube onu mi shi nke bo ye be le hu ye YouTube no
Bomoding ni beni o like no comment no share kajo kami ye bi on ye YouTube ka no ye pa no subscribe hinja nan ke ba ke o ma shi ready online le won wo ba ke emi jere no bomoding no follow bomoding no follow o machine ona efi an na ke no ko machine be se no na ga ni edi ko e machine de gba na le me so lo mene ji no ni yo e flotom mi to ke flotom sani anshuishi ebe kajo ka mi enche nyawo niji nyomowoko nyomowoko eke mi ye bi ye Facebook ni Ghana le nje ko shipo shi mi na ke ekwa headline ni edwaimo because shi ba mo de on kaji o drop comment e bona no ke reason few after ke nkan ebe man bi enwe na ke shi o bo no ni ewo ni ofiemi ni oyue ne ke na eja ke mene won ba you about the capital city, the capital of the nation. Be Central be here, the Cape Coast be here. I'm a fair statement ko keba Facebook. I can bring the capital back to Cape Coast on demo loading. The chunk. I remember fair demonstration. I remember fair demonstration. Chunk. I mean town ni ake capital city afemini. Aba niji ame Cape Coast Central region ye shi mencha mi eni ma bisandeko ake aso capital na ke ba wo Greater Accra ndi wo Ghana dagbe bi asate ye mini poten ji no no wonye wona ye mini ji no ni poten de nye fi yawo the word capital ake capital ba gama asate gadangwe ake ba Washington no ne minister na mo poten ojogba anya ke hanwo game alo wo gadangbe bi ye ka yu about Ghana le Ghana chomu na fe le Ghana chomu fe ka yu about Ghana shihile Ghana bena na Ghana beni fe ni Ghana fe Ghana gadangbe bi wo he yemi ojogba jeje woye yemli ojogba adienche Monica Freedom and Justice say baniji woche Dr. Kwame Nkrumah Nkrumah biwa ke na me yele na me fiese na me chiero na me wole wale ne nye kedaga ni ba kajo to aferi seche je muko ba kebo potential ba no ba ali akeshimini be jenu wa afi nuko keke Shimon capital city akeba Ghana for a purpose onumlishi akeba Ghana akeba Accra for a purpose ni wakaji ngmene me komi ya metu ake sana ke capital city ma me capital city mi mbia ke shi wode che capital city na akeba me ni se na moyo yin o capital city na akeba Accra akeba dudu wo ni bi ibo akeba lolo wo ni bi papaji akeba dudu wo ni akeba pata ni bi aye anu wo kusun je fe basa wo ma ja che ma sa je fe basa no fe basa adu wo ho be fe boni yen kan no me capital city sana go nye me Cape bi nyele ashi no ni nye cho nye kaka she won che wa poka wo e ono po wo sumo because the word capital city wo mo fem ni ba te she ba ke ba bi minister say ni aba ya o Ghana ame abofe amote mo fem o e she akachu e Ghana ya Accra she ka juka fonite ana because minister ni no ni minister ni eye wale na ke na no fem na ta ona na nyeme no wo Greater Accra bi ye ni ti wo Ghana dangbe bi ye won che come on je but we majority ke minority but mission ke majority carries the vote ke capital city na ke ba bi e fe no kun a opon a un e cover to 20 to 30% out of the 100% shall blow now but we Ghana dangbe bi ye almost 70% min ke ahun ni bi nu wo ka na ni fe ahun awon wa maja chema sane wa ka ewomi wa kusomi sajimpo aka ewomi all in the name of politics because be the capital city no mo fiamu gbe shikemba be ne ba ye no fianu awuf bono no ishi
That one, they can't say anything bad about Gambia when talking about the capital. No. When talking about the capital, what fair ko eh? Gantan be what fair ko no naka capital baby. She no pona ke ba ka ba ye wo yue, akaba dudu wo ni bi. Capital mi na anya fi an potin. Yakwa atoshponji amenja. Yakwa cha adoshponji amenja. Yakwa apa presidential area amenja. Ni ka mo yo ni ba onu akwa we still more or less egbefe amenja. No capital city na akaba ko negi femin. Akaba na akaba dudu wo ni bi. Akaba na akaba wo ni bi papa ye wodi. Akaba ni mene agbe capital city keke na ke won ke aka for grandan be bi ya no ewo ye wo yue ke capital city e no won check aba ba okay aba na ba okay a sheto ka aba na ba okay aba na ba okay je won ke a sheto wo nyeme KPP na waka kwa aka do wo telele sheyi because what they che won se no mo papa ko jogba na enye ba ye yan wo no waka di mena be ni na to njole nyeta o nye ba wa ke a kaji mene beni wana la fi nyekbene nyeba na ba wa capital city ege ha nyekwa bene mi yo ha aka ni wo fe kakanlo ni wo ya chi ojugba no na ga chi na wonye wo me lololo shi stand na ka yi o bi enyeme ka ke ba nyegbe no nye ba hwa nye nyeme mini di nye onye susu mo inye ni mwa wako ni Ghana meke ni bi mini di nye onye susu mo capital city e wo nyo lolo alo nyo kanye na nkwa ba na ba woke ya na ke ya me kokome ko ni politicians e be na me ka me yin fofo wo ni bi ano ya bi e be na me ka me yin fofo wo ni bi ano e ko di na ka ama Marine Drive o na ano ni ya ano o me be na ba le se ajaja ishikwan wo ajaja ni bi awo wo yi no di capital city be towo ake capital city aya konklu ko ni beni mo fi àwọn elo eke ba bi mo fi àwọn afa mi hallo eke ajin mi na ke nyenu abudawa le onke eke mi ye be Facebook no nke wa akashi wo manja ku kumo gadangbe bi wo yen mo ni wo yen towo ni 1p we towo ni 1p ni ka ba jo ba ke capital city me capital city le o mi ni capital city mi na le dan fi a o ake dudu wo ni bibo ake kolo wo se konji ya kwa ministries ya kwa industrial area agbe du ke fonson minister se politician se amen kolo wo ni bi ekeke amen ho wo ni bi ekeke as gangdang be all in the name of capital city no wo nyemie no nyeme ni di central region bi e cape bi e na me post ake ame mama demonstration ki capital city nye ba ya nye ya nye kwa ona be ni o sha for tefe ka be ni o sha for tefe comme leke Johnson onu minshi eko jeko onu minshi esani wo eleshi ni wona wale ake ma na yo kawo na wo chi kawo na wo chi ma ba akplokocho ni keson the word capital city je no konye ye ko komano ni kajo sheje no na capital city bopo chi ba nyomi shi capital city no ni onupa enkwe ni bola ke ni bi emi wo politicians step po ni bola ke ni bi emi wo anyo awo mla koniko otu amoko wo anya kela akot na jelile anya wo mlaji komeno na akeshi ene taflache emeko sen sije papako na shino ni bo na akeshi kwe mlaji ene no menji no ne san gbeme ne wo kanya me no because ko kanya Ghana bia no wota woni Ghana achieve wanya achieve chefet mo wonu pa ni tala bia den tem amedwen man bia yi anyi anko mecheme ana kanya ye ni bi na bakolo ni wo ke akole nyeme fila ke capital city o bi egbele ni bi egbele mo ni fi ami fo ami ana ba oke a
Kaka shaje na me kwe. Agata mama na le ate. Amana ka me pepe si sajini mama be. No ko boy. Amana ka me femini. Ame pepe si sajini ni mama be. Nani me. Nge ngoko. Ekeke brad je no brad Drogba me na ke le ka wo yebi Facebook no. Eke mi yebi Facebook no. Shin manye ngoko le ke that one they can't say anything bad about Gamen Kula when talking about the capital. Lele, when talking about the capital, MC Akafeke, Beni Yemo and I about Okafo Mishkome, or the Mishina Mena, any source edge, then when them by you here. Cape Coast of Guape, Jamami Baposti, Jenny, me a film in Bami, you look okay. She Cape Coast to Guape, Jamamba Post, and make her bring the capital back to Cape Coast, demo loading. Nature member my demonstration. Now make a see Kaka capital city, Ebana Kamahame. Kwe, Nya be Kruma Sunday. Nya be on Kruma Sunday. Mianu ya tete. Okay, we have to talk about the positive and negative. Maybe the afro too. Okay, ayeko. Lele. Lele. Kawa ke wonkwe. A positive side, ke negative side. The one chobana ke negative side is much more than the positive side. Boromishi. Hey, much more negative side there. Ne big bony na kayewo. In the name of capital city, a fakrafe nibi papa inu again as capital city. When the capital city, mini jino ni potena fiao. Waya igbanish kumebine waya personal insurance. Onu mishi. Waya igbe nibi ane wayuemo enye moshine moshikenya. Shingmene minu wana wayuemo jepo laje. Gadangbe yuemo atatai wayuemo. Kawa TV ma kawa wiemo isheshon wonye wode nche woman to man konko ma wiemo jinye no ni ko wote wiemo ake ba te article number 6 jinkome na ake cover wona wiemo ni wonpin ni wonye wode nche wo capital city wonye wode nche wo gadangbe shikon baba aton wiemo kokome ye no ka wote wiemo. In the name of capital city, in the name of 1992 constitution, I akoti boskanibi komena kekpo nonu water onu waye nonu water wo fight yan wo capital city nyeme capital city wo ma janche ma saje fefe basa keje nwen ka agbe shikon ni wo capital city mean this na mo no na mini jino ni ya no. Come back on Facebook when they were building schools, hospitals, and roads and pipe-borne water and the light. Are we happy? These are all things that our regions, despite being in Ghana, are not enjoying, but we have it all in Accra. We just have to change our ways and make the capital be a huge benefit to us. That's all. That the capital, capital fere gbeshiomo, capital enyo, monupa ena. Ene menfe shamegbe amejomo no ono mishi na efi ami na akpake efe ame ngbele akachi ka ba kwa capital city sheko ye na chole capital city Ghana wo yidale enye ne kwa resources nu wo yo mini jino na anyo afio Osha Fort magane no capital city nya kwa be ni Osha Fort efe basa ska kemajen James Fort majen Nyakwa beni James Fort face kaska basa kemaje shanya me na ka me Ministry of Tourism na metala je ni ka joba abote je me eskai ode e wo be ni chon salo na kashi wo capital city anu wo nyede chema onu kwa enta na me na capital city ese ba no ni sa na me chon capital city amechun no me ni capital city san ni ba nyawa pelia nyeto wa no go papa ina pelia Nyeme Cape Coast Central Region bi. Nyebo amode nyeta wa demonstration papako nye ya. Chijene. Kwa capital city lebe shikon wote amekun ba kan shiwo wo ko ni be ni ba je wa chele be aka kin anye. Keke wo ye na kan wa lepo shikon wode ncho ba chika wa banye mase. Ko ni be na mba fe bi e basa manya chaka na me ba na mba fe je me una kan. Ko ni nye na ka jemu ko ba ka nye nche nye ba japa. Nye ba fe mi nye ba japa.
Che mo ko ba ke yin to afo akemi no ake capital city ba ni. Wo ke capital city nyele pimo no wo pion e bi. Capital city. Ka fe ka me ko me fa na me do fo ke ba bi ene e fi ami mo no. Ina me na ka ton wo e jolecho. Onu mi nshi. Nyi na ka ka fe ton wo e jolecho. Da bi. Be ni na la je na kan kra ji be ni yo. Onu mi nshi. Be ni na la je na kan kra ji be ni yo. No wakati nye kenye ntona ba o capital city e bi e ke ya. Nya na ba wa ke ya. Nye po ba nye na ka elimina po ke sha afie nye na enyo po apento le fiu. Elimina be da afi po nye na apento le. Nke nye ba kwa James Ford ke Osha Ford. Capital city e mi ma. Kwa nye le to le na le yo penti shikomi. Ya fi hu ha mi. Sha wele metala jen. Niko ya akwa mi ye aba peshka na ka shika na mokotoku mi ya na mo fotro mi ya wo je saka ke gbe capital city e pete wo sha digba aye wo yue a pin wo ono mi nshi ni wo bi e capital city mi le se na mo ko ni yo capital city e ojo wa because ni ke tashian oni mele chenke ndo mu akonta mi na ke capital city e baby e ponkun e shko gamme dangbe bi wo hin ba no nyan craft ni ke di capital city e baby e kadangbe bi wo hin ba no nyan craft ni ke because ake capital city e baby e na ka ba fiti wo kusunji ake capital city e baby e ake ba laje wo wiemu ake capital city e baby ake ba color woni bi all in the name of politics. Capital city any kawo no any politician say kame ingbe kame jomo kame no fia no ebu bi ene no me ke na po nkwasa na ji e bi e no kwa be no ba akra woni bi e wa no na e wo de in the name of capital city in the name of politics say no onye wo woni bi back mini ba garang be bi mini wo tewe mo mini wo ke wo mini no wo ke ba omo na mini sane no ni mini no ni mini kra no ni mini wo ke ba omo na yemi ni ke kan gbo ba yue onu mi shi ke kan gbo ba yue hanu kwale yue mo wa shiko yue o efi o mini o ejobo onu mi shi hanu kwale ewie mo wa shikeji o yue o efi o mini o ejobo yemi ni awo yue Kwa Facebook and maybe Afro too. Okay, we own the capital, but we are not benefiting from it as a capital owners. It only Ghana ni afio ni bi ne. Ghana ono je na afio ni bi ne. Gaje kan ngbe kwa hawe. Ghana je ko do nu pa FM. Ame na man bi atuma me noji. Ghana je ko no nu pa ame na man bi atuma me noji. Ghana nu pa ame na man bi atuma mene mama me fon chicken awo no batai no wota no san no so mama wo bo ame na wie motue wo ka maka ba fe na ame wo ka ba nyi wo fe na ame no mini ji ame na agba e ko no wonye wa attend to ame na agba e da bi gan ne be na kan bi Ghana wo na agba e ji ame na agba ni wo no pa ni wo yen ma na emi yen awo wo na agba e ame na otomo nyoji ni mfo nyoji Ona amena watomo slaves. Ona platform slave trade na maba fe bi ene be na meke wo be me man bi e fe kwe na na ebo no ke wo freedom me na na ebo no ke freedom and justice ona freedom me a pin wo bon fe slave trade non ko bo enye ni mo akwe gamini esa ya afo au meni no ni wo ke ba won ni aye enye rara mini wo ke ba won na aye mini cry wakeba homo na ene wa ni bi papa efe nka wo mi eja ke kakalika re oni elejo wa shi wo e wo ka fe nye ba ma ten oni mi shi kakalika yo oni elejo wa shi wo e wo enye ba ma ten because ke ba wo ba kole no ji no ne efe gandan bi ke politicians any ye mani
Party A, Party B, Party C, Party D. I'm a fair, I'm a bogan than you are blue. One no, Nika Fever won't know when you are doing Jolie. Yeah, what I should watch your way. I capital city or the corner watch your way. No one your way. You quite got the garden with our fair thing. Can you be papa, baby? I come back, play a score of you. Can you be papa, baby? I quite any of you been on me, and can be. Flagstaff out, young Bema, in my capital city, maybe I can mean when you and I. No, Cape Coast be and you are catches, and I'm a mamma feed them more. Now make it, Quite in capital city, and not chunk a beer, capital city, Flagstaff house, my beer, in any hour. Parliament house, my beer, any hour. Court, would you fame, my beer, any hour. I'm a politician, I'm a company, selling Bula, no coam the bar, a momobi, send them when you and I are. No, I mean a capital city. Energy capital city. Capital city, capital city, shine. Energy capital city. How about here? About capital city, Kajawano. Capital city on a Bula, me so. Capital city on one nibi papai as Gadang will be banging. Baba o capital city Kashibi. Ame ya eko region konko na ma juju me ejeme. Na ma color ma ni bi ekeke ejeme. Na me ko eko le wo ganda ngbe bi ele wo tele nu kegbe. No ame ya eko le ka me te konko ejeme je na me kete dan che ba pe. Wo ganda ngbe bi wo eko le wo tele nu kegbe. Ska me te ame kemini ame kete dan tele lo e ba pe. Maba, mini shakra wafe, mini wokeba homo na as gadan bibi. Keke wakashi wa ateshin. Abake ata ona je capital city ekedebie. Na keya Central region big mama fe demonstration aka me ntawa me capital city enyeme beninye na ejole ejeme nye sumo ona beni kaja majia cheme wie na ji na nye sumo ona beni jamo jinkome beni viemu ebo inkome shala jinkome ni na nye sumo ona nye sumo twinjole nyeme ma be sani wo inchineke shinle eno manu ehye ball aka nja one hour ni no infio mini ingbele phone line say ko ni keja le no boye no ko wie mu ko ni o twabo fe mini bo wie no we na o manu ehye ngbele pan 0274324331 0274324331 bo ma de ko no twa ke bu mo fe mini o tonjo mu ake capital city e aso what benefit ye mi lo aso capital city e be capital city na ke fun wono ake Greater Accra kadangbe ena me je temeji capital city kadangbe bi ya me no meji capital city mi mbia ke shinyemme aso what benefit ke jemle lo meni se na mo wona ye nyenu Razak Neti if I know you, big shout out to you, boy. Me mabogonte na guy no eyan wa akoke mi bi Yeme, in capital city, mini say na mo by to me come to me in capital city, I can juju woni bi, I can color woni bi, capital city oh, when e wo gan dan gbe wie mo fe laje, won yen school se bi a chon tree, a chon wie mo kokome, ni wo gan wie mo bonyo, te fete gan dan gbe, spoon na school se bi a ma bi si school bi e manga, shame ma language koklo. Kwa kwanti asandi. All in the name of capital city. Capital city ba gbe woshi. Capital city alo achoshpon fe aja. Capital city koche shoshe chado aja jeme shipon din fe. Capital city a kolo e wo ni bi keke. NDC ba juno ni someone will take your book like juno ni ba ju be 1 minute crowd ke ba won na oh, this is my media. Hello? Hey, Shambu. Hello? Yeah, hello, hey, Shambu. If I knock back, I know track at you. Hussein Mohammed. Hello? If I knock back, I know track at you. Oh, I thought Hussein Mohammed, my friend, Kaswa. Man, no go.
capital city ẹsẹ ní country ẹsẹ ní pé iṣẹ àkàrà kan àfẹ ní kọfẹ bí àrùn àti. Adi bẹẹbi ayẹri ọnu bíbí pápá bẹ́ẹ̀ lẹ wọ ẹjọfọ ẹ̀kan àná ẹjọfọ ẹ̀kan àná mi ẹgbẹ́rẹ́ká jẹ́ ẹgbẹ́ ní kò apakura bẹ́ẹ̀ bí ẹni ẹ̀wẹ̀ sanni ajé kẹjẹ bí ẹ̀jì bí n bí akẹ́ kọ́ọ̀jì ẹ̀gàn kẹjẹ mi ẹ̀ ń gbẹ́ kọ́ ní kò pààyàn because mo fi ọmọ níbà awọ ìtọ́ ní ẹ̀kẹ́ ẹ̀yà gan mo fi ọmọ níbà awọ ìtọ́ ní ẹ̀kẹ́ ẹ̀yà gan hó kọ́ yín mi kọ̀ǹkan iná adá àkà dáa ní àkàrà mo fi ọmọ náà wá bílẹ̀ ẹ̀kẹ́ ẹ̀yà àkàrà mi náà kẹ́ ṣiṣẹ́ kó ibà kan àná hello ẹ̀ ṣàbò. ó fa náà ó fa náà tó àgàjọ. Ní ìlànà ìmúta tẹ̀jáde nù. Ó fẹ́ lọ́dún mọ̀ ṣe dùgbà ọ̀la ẹ̀ break you àwọn. Ǹkẹ́ sani ẹ̀kẹ́ bá wòde bá àmẹ́bá kọ́kẹ́ àti ẹ̀já kẹ́ ṣùgbọ́n jìyàn bọ̀ ní àmẹ́lòlù fún wọ kápítà ní iná ẹ̀ náà kẹ́ gbé ẹ̀ yọ ìwọ wọ màjà tẹ̀lé ń lé ló fà á sí yẹ̀ Atimota forest pọ̀ jù ní ẹ̀ka mẹ́ńdálà ní wọnúkúnúkú dán ó na accountability ẹ̀ lè tún ní iye wọ̀gbọ̀gẹ̀ sọ̀rọ̀ náà nù. Bẹ́ẹ̀ni agbẹ̀nẹ́wọ̀n kó mọ́ ẹ̀ lọ́yẹ̀sà àwọ̀ ọ̀hínì ní Akufo-Addo ekumọ̀lé kàámà cathedral ilé akẹ́kẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì kọ́sítọ̀ǹkù lè kàáfẹ́ project ẹ̀. Àlè ọ̀rọ̀ lè kàáfẹ́ ní chákìmọ̀kọ̀ ń bà wọn sanáyà sítámọ̀ kó náà kọ́ bọ́ náà àbáyàlẹ̀. Sí akọmọ lọ́yẹ̀sà àwọ̀ ọ̀hìn ni our taboo buffalo in the name of capital. No, maybe P. Go by you here. I'm back here. Could one be no work 1 year for man the Tamano. Now, I didn't listen. I made that year. Okay, one was it one nation. What 1 nation? There I don't. You know. No capital. I can't remember. Cocoya. No, the National Cathedral. Abako ene wo kumo Greater Accra Washington defender ke government acquired land government what pay the government it's only acquired land ke je wodi meaning what pay the project yan o what pay the government ba ni acquired land ke je wodi gadangbe bi what pay wo yo shikun what gadangbe put that le ni kumo mo apija no fe ake region say fe Greater Accra put that le ni she was down ne ke government ba acquired land no ita wo no because e na ke bi agin bi ona bi wo yin egbele ni wole no ni jin ona just ake ona asimona ye wo you in the name of police soldier ona politics can be come but na no na ba le na kan nyenu ni bi dafro e ka mean when you mo ko ke they should come and take to Cape more it easy said than done ka fata ele when ni bi dafro to ke kaji ogwa me ke ake capital aba amele ameba wo kaya ni wo he ajowo eja ake politicians ye amebua wo manle no kusum politicians amina me feel wo kusum je po amekum amebu kwe wo kusum je amebu ameba omiaun ka sha afie kaka ameba ka me abele kotoku enyo muchuru tokome ke galon kome ke wo ngala feel ke biaje kan bi biaje na termina ke je na ma yi ama ba brewe na ma mi deje awo politicians no na me feel awo no ni capital city kale la ke capital ne ni wo ma jan chemen ya fie no chemen ya fie shikun lo e shi chemen ya fie ni bi na wa ba ma me ni abanya wata me yin na kamo kitan baba o na chon ni bi na ba fi afi mini try can you buo capital city na Ghana egbe di capital city she bi abebule ko kan capital city amen capital city wo be lo ko pa no achieve ni try can lele wo di capital city ni wa ka Cape bi ga me ntawa amefe demonstration ka me na wo yan me awo ya me ko na kan government akwala njin ni wa wa ni bank
German Yabana Kashigama Benasuma, or you are Basabasa, or you are Chikachka, or you are doctor. Because Mofia Monina can be a nation, your president, but no Jenny by the jail or Dakaba, man. Quit. No poor cafe, I say friend. Hold me, she. No banana was a lamka when you be a female. Eh, war. What can I buy you a busy bassa? What can I buy you a your dad, darling? Hold me, she. Well, a press conference, you know about say. Come on, you touch the Shina, Jack, can it be? No, Jim go back. I can when you be a mechanical because come, I'm a capital to you, question. I mean, you say, because capitals are mean, I'm kebabi. Hold me, she. Capitale, no, say, you know, I mean, I'm kebabi. Ake capital jeno kwa fi han o jeno kwa fi han o keke ko di actually no attention wa no Cape Coast bi ka ma fi demonstration ko na ke capital city abajeme ko want your capital city mi no na ne kwa be ni mokola fenfe ne kwa be ni mokola fenfe ne kwa be ni Kanish market fenfe kele la ke capital city jibi odugba wo jara yeli ni kensa ne fi basa Kati yuma bake miniwo. Kati yuma bake wobu. Abake ni wo feneke na feneke. Mini all in the name of capital city. Kapefetum wa capital city na ata wo minche no. Wa capital city ata wo freedom no. Wa capital city na ata la wo nibiya no. Abana ba oke anye men kan gbele pa 0274324331 0274324331 bombo obone ko no twa no tonjo mo. Kaji capital city ni nyeme Cape Coast bi ka ma fe demonstration na ke shi Accra na ke ba central region mini di bojo mo ko capital city na ke ba ka dangbe shikono na ke Greater Accra wo ji capital city mini di se no mo ni ba wo mini di no ni poten wo nye wona ye nyeme nyeni mo ko e ka mini. Politicians should go to Ashanti and claim government require land and see what would happen to them if they have balls to face the king of Ashanti. I mean, she'd have it. I'm a small no ejo. Politicians say any anymore. I'm a small football jojo. No ejo joy. No general I'm a small. Nimi like what my judge my confusions ni by be a fair politicians. I mean, you do ba. Oh. Ike abolo komala kabo. Wa majache ma me beji na me fia bia. Kamancha no anyo. Kashi mancha na anya awo kan bi fe. Inke politicians ame yemi. Koti na bibo ka ke mo awo ara sa mi inke politicians ame ame yemi. Mina ka sheko na pa. Shabo. Hello? Okay, hello. 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 Hello, Shabo. Yeah, hey, Shabo. Eba Shabo Tomoshito. Oh, inyemi, aiko we. Yeah, hey, nibi dafu. Kemi chumbo papa. We mona yo e cotton tree na. Eja keshi. Ke amekere ameba wo capital leke ya. Popo kame pele. Capital money akebaga. Ni eba pata gama ni bi fe anye. Inyemi. Kenda kokura ile woga duade. Wo duade agwa na eke ofe bibi ekele aba hu wo fe je no fe fam ye gan yi. Wo fe fam ye gan. Si capital wo apata wo libi fe anye. Nini se wona wo me ni wo Ghana e machine after free school ko an wa ke se wo ya ya man ko no ya ko no after ya me ya school free ka university me no wona ye ni wa me kan ba wo me ma mi sale no me na fi ya me ame na nko a ke se gbe me ke ba ame wo ke ya wo gba wo ina sa me na ke se gan wo ko to iso mi gbe o fa gbe no ba to ga ke ba wo oto koyo mi ko wo wa to ga ke wo e won na me yen iwale ame wa wo capital ke ya wo ya jo wo ya to politicians say ame gba wona wa date wona ko ise no na fi wona ko ise wo ke ame ka me amaba wo amba wo ya jo wo yen wala don ke ni chumo papa yo enye no bo o ira don enye me
Ameba na ameba okay because you don't know what na ye. Hear me? Ma ba wonye wo ma. Mene neke wo se neke. Nin capital city le una baba pele. Cape Coast. Central ka je na shkwa na ka baba bi ene. Onu minji. Ka je na e shkwa ke ba bi. Ni before ke baba bi ale no ni gadan gbe bi wotun e ajaku Ghana. Onye oche Ghana no oche ega me. Oba no oche Ghana no oche ega. Onye oche Ghana no oche ega. No obefe be na fe na Ghana. Ghaniana na Ghana. Game wo ana na Ghana. No ko gbe gadangwe wo ana na Ghana. Wo ani Ghana fe Ghana. No ana ke capital ba bi he. No pode chena ka ba wo yen na ka tuju wo ni bi. Aka color wo ni bi keke. Aka wo fe benesa all in the name of politics. When you me put it again, me na me te politics. Me on the chair. Na ka no apoluta me dwemu. No ama me nwa boy ba color woni bi ye. Ba color woni bi ya no. All in the name of capital city. No wakaji ngene na nye ka nye nto ake capital anye. Me ba anye ba he ake Avanavara. Nye ba tema kala po ame ma wi mo mi ati se musi de mu pede mu ko demonstration ma capital city mu mbra na mu wali be fan ko chi won te na capital city na bola capital city bola ka capital city di bi esa na fe bola dumping site city eni kwe kala la ke capital city ni mo no pa e don ma yo jogba na me don a greater Accra ya ke Accra capital city ke man bi mo no pa e wo minister say wo president jinu wo na ka ja me don jogba ke se lele capital city me e sana na ball dumping site din city emi kwe nya wo fia wo check our measurement keje dans soma ona dans soma estate ka o kwa estate din ni Africa din efe dans soma estate be ono mention check mo ka dans soma ke ya mene dumping site na me fe gba woje egbe weja gba woje egbe me distance yo ko tonje me je fenje fun wo ye capital city fajini yo bi efe emi fe wo ngoto emi fe bola na ke capital city ne kwe ni wa kwa eko me ye manse no ba kwa eko ni ake boat nyenu ye fe foga ni bi eko me poke na ni bi ake kwa na ka ole e na pe isin anya afire na kan nya shishwe mo ni bi son bo afire capital city emi ka te shan ke capital city na lese na mo ko ni capital city na ju ke fon ni bi na ba ju ye bi ni bi na ba kolo ye bi no bo jinu na ta o ju na ba ju capital city no ka ki nyen to capital city egbe kan se komo bo ni ka ki akin anye ni ka gba afo ni kwa ni ka akin anye ni ka gba afo kitchen ko to woku me na me ka me mpele in camera le woku me ndi ane kame pele central region ame pele na ke capital city aba central region nya ba bia nya okume meni yo bi na ba agbani ake ba lo meni le greater Accra San Dugba nye te me pele me taye me keke lo le ka nya ba ko bi no onye na ko bi ne yo nye ko bi TV mi no eni yo fo gbaji ma ji anya nye ko onu mi shi eni yo fo ma ji anya nye ko skenya kwa na krokoto ke na dudu ye kanye na beni be maka bibi ni la bi nya demonstration a shikmoi na agwa ye mbeka ime fe keke ni ba na kenye ka ba le ni no le ba fe ni because wo pole wo do mo da fe nye je egbe bi efi o no ko ni anokwale ko be pe ni no pe nko ni nyeme all in the name of capital city back and Dugama ni bi aken Logama ni bi yakwa Chimota Forest afolofin ajajai all in the name of capital city afolofin
I follow thing and jajai. Cafe shay in the name of capital city. Each year alone, I may be one by sugar come on by George Johnny. Ona video. No capital city and Jay Bakus, no Mukukran, Uncle Gadan Budi. No KPP in Fuachaka, near my. I want to come because what they check and pin. I can't do big, I will want my giant thing, what will a man thing. In honor, I can't block a child no fear no yega. Hear me? All in the name of capital city. Because Mofia Monta neighbor could be a name, Mofia Monta supremacy a beer, Mofia Monta na le moko, Aluana le moko ye pie. Because I'm like a greater Accra, Konyo Kunka, Bokunka Ghana, Ejake, Accra, no Gigana, Ghana, no Gigana, no Mofia Monta, no Fioni or Grand Prococho. No, be a gamanche be, meneke, Adama Lache, Kelvin, Megani Bina, be on a thing. In Canway, I'm young, Banaka, politicians say, I may am you to bar, because I may like a Kenya in you to bar, Kabai. I may am you to bar. I may investor will be a thing. Kona Femin, I bet so. Everyone shift nekeson na menya mechono na meke du nekeson because kabo awabo ba power abanya dumono na ke colony bi kabo awabo no ba abadumono ba ke colony bi because awabo no ba no ka akoni no ba fi o ba yu epia ba kwa ko shut up minkeni inka ba ke kote na bibu ka aka ke mo ni ama wo wan rasta yo mashiti mi leke they can gamanche yeli tetepo gamanche yeli tetepo ake politics se womi minewo bi di capital ndana banya ruwe kana wa majiache mepe baba anna mancho mu efe ni wa abawa mene awasha for keke aba neba kona nya control koni ka dunia na koni nya efe di ne ka yue nya yo berkin squad exactly we don't want it anymore no Water odon capital city back in Jewaye capital city back in June bi aken color woni bi nyalo aneke a ekokro nya adu agemene bi unye ko ekola bi ene wagin ejojo kanye sheje me de me wagin ba gbegbe ni basabasa nye na bele mi yo ha wonye ya o mini no ni all in the name of capital city. Son a fait au Gadan Bibi, son. Nkami mi yolo le politician say, son a me fait au Gadan Bibi, son. Mais in party que party B, both NDC can PP fait me fait comme, a mettre school comme, quand me teacher comme, nous a me souvent comme. Beaucoup que va quand même que moko infe moko. Because experience is the best teacher. The mere experience is from both parties. Jena awake ekole na for me. Alo benin jeno ni male no ni jin. Imbale party komepe onumishi. She benin jeno ni male ife politics so de gba ife NDC ife MPP. Inaka me fe when talking of God and jibi na me ke wo am fa me suban kome. Aka kemi aka me kume ya na me ke wo ya aka me kume na me ke wo ya moko ka wo ya me ni ka wo ya me you know mini wona ko to cho me aka me kume ke wo ya esa no onyo me prove jin kume ori mi shi me fa amete school kume ka me teacher kume no am suban kume no am fe am je gada ngwe awie yeme esa ni wo kwe na anyi eni ni bi sho isani wokwe na anyi nenu paparo ekemini shabotamoshito Berkin squad you are speaking the painful truth nyen anokwale ele mawie da Gadangwe chiefs and Gadangwe politicians are our biggest problem anokwale nyen Berkin su ameno what majacha make our politicians say amen
ama me gbe washing no kaka wo capital city wole se na mo ko ni capital city because capital city do work do wo onu mi shin na mo yo na ta o to enjoy na mo yo na ta o to enjoy nyeme inka gbele phone line say 0274324331 0274324331 on bi ake capital city Cape Coast bi ya me ka mama fe demonstration shanke capital city ba me back ni me omi bi ake one chair capital city mini se na mo kra ni eba o mini se na mo ni eba o do son bois do a pin wo papa ro me ko ke me if the capital city goes to Jesus self they will still come to us, trust me. Those kings and chiefs are killing the people of God. They are all stomach kings and chiefs. Man, jaloy. Mamba do chame mutwe. Nyancha nyetwe mfa. Maba. The politics say. Na ken ploko chokan atangbi. Did the name capital city say? I can do to atomiki. Lo shikon GFN ajala in the name of capital city. Government acquire land. Duasani. Koba chadu. Lo chadu shikon jinfe. Lo chadu shikon jinfe. Politicians say jale ha me. Ame jala ha me. Ame jala many de fante. Many de kwawu. Many de north. Many de shon be. Me politicians they show be fair and make in the name of politics in the name of BNA capital city and make me wale ever come she konji be I'm a dudu she konji sha me fe ka be sha me ba no jogba mo fi mo no jugan no ko ke shegbiso inna gadang me wajiabo mo fi mo no dudu o klo gan no ko wale kabia she obanna akobleku ya ushi min kanyi kabia she nye ba na akobleku ya ushi mini noni mini wakaba homo na ai mini sandi kawa kashi dia chele akage afi demonstration na aje capital city ebe aje pona ke ya kona pa oni bi edu achi mota forest nye kwa be ni je mefe ajaja ife gbeyan shisue le dulo ni to mo menemi onu mi shi abolo blayan amanche mina kenchele nweba ipaku iba kwano abolo blayan amanche nu ajobu ni fata yabu gwenka akashi odako onu mi shi odako chomo one shike wa na majanche me ni yedwen mo na me yen kashi tomobo na me yen vision tomobo baba o ye gan dan ye shukwemini wo ba ya no wo ba hwele feneke die anya nko mecheme musu se diloy na me beg musu chonke ya me mambi watalashi politicians ko eba shalashi keke abalaka wo ke the name capital city akekpota wo no fi anu yin wo kusunji afitele wonye wo shikonu ton gbo ayemu anwa keshe bisi biani suku jenia greater Accra ne anwa other languages bo na anwa aga ye bisi mi nya wo talashi wo bia wo yake kwe asolela ka na bia as capital city lo what politicians say then do they recognize our region as the capital city ka te ko kwante asande ateshe mo femo nto ne ba wi no ne trisimo nyo kwa Berkey squad they can even seminar ba omia Fulani no cry have land at East Legon. How many garden people have land there? No na dukake abolo blind man check garden be shall rise again lala no wa you blind to monyele no blind to mo we afita no blind o blind ko ko mo lo e ko me na me the vision akeshi what say garden we ba rise kwelele ba rise because ona ka me na me ami ba bo ablo ni mo ba me fe mini ami hihyan odo mi shi aba chacha mi na me hihyan ba hihyan mi odo mi shi keke wo yi no gwakwe ni ba fe ni garden me ba ko mama papa ni ba bu ko ke kan le bi don ko bu mo fi amonita garden me shigbe mo mo fi amonita garden me shigbe mo e kan le yin pa no
e kaya kashin chamen ko memba shua me lanya shi chamen ko memba shua me lanya shi onu mi shi ani ba shua me lanya shi tana me ke kongan adangwe wo kajo ko ba abo ablo e ame ba wo bo nyomo ye kumiami ko ye ni ame ka me ne ba wo mi ko nu ma nu eko kumiami bi ba people sande kajo ke o bo o feel like shin o ba bo gan adangwe ablo o ke gbo iba afe ko me ko ni wo ma nyo shin ko ni gan adangwe yin aso shin e ba terrible nyeme ni kabo yo be no Nwoko, selling the Chadolands to estate developers. That's what they do. Kings and Chiefs. Shame on you people. Paparoni Alote Eke ni Tetemowamu is doing great job, and that's what I say about him. Evelyn King Eke brought tell them we would revisit the investigate and size the land. Baby Ashe, wabakwa bene jine tamofia. Mofia mo ne duwe ko mofia mo ne yekwe ba ashe. Wakwa ko moni jibo. Be shenye ba na ke shi obleku ya ushi Grace na mumu asante ke berki squad oyi wala don anyemi yo neke nyeme eno manu patience be febe chinwe mo no ji ake ka ato na fe demonstration ko na ke capital city ashibie abako na ke ashibi na ke juwo ni biye fa capital city wa he wo no fiano wo kusumi afitele wo majia chema sande politicians kame egbo mi shei ame kame egbo mi shei jake ina keke wa ni emene ni baba banye wa ni edomo ni ehwo ne ka juju ni bi ila keke wa mi ni emene banye domo ni emene hwo ka koloma ni bi ni wa me kame egbo mi shei shimene me wo wa jife ba bibia me sani na ni me son lo eno manu ehye bi e mama na hye bi e na ni bi e me onu okawe nke mene ni fe money e ba wa nke wa ke mini bi ele e ba sha mo fiamu bi e no super in the nation dabi bi e studio ene ko na ni badomo mi no super in the studio o mo ko ye wa ye no yo shije ye mi gbe fan gbe ko fi no ni sa e ba sha bo no fi no ni ja bo ni sana ke ba ala ba ji oyi na wo oyi onu mi shin na de me son le eno manu ense bi eje ni mama ina asiye kanyin gbe won de ke wala awo be so gbe di pa o le un be e ko ni nke isanwo ni fe mu ni ba sa ba fe mi ni ba ogbena eko ni ke na no ko efro to mi yen ma je lepo ko ni wo fe mi ni wo su ke fe kan no yen pa no akoba like no comment ko no share agbene time enwe gbe di pa o ni di 7 o'clock pepe da nebi da dufo so ke so a o ba ba kan no na ke woni wo gbasa ni esan bo nu mi se na le me so le ko me ko nke wa ke be ni fe mo ni me ni po Come ko mo ni ke shan wo ni fe mo ni ne ba o gbero ji bo cho nyenu o de bi ni ama agu